Akira mubango ya Safaricom ya mpesa sokoni kambuni ndene trimanite na bonda na kinya janzimi rundene ya ramuna pedrete bakera kemantu yegi brabomba gokurani akaitene okaune kinyete chuka na gukiriye corona kinya bedira bakine kanaira madaga kithomo kire chukuru ya secondary ya charunde ya kinyete milioni mwe John Diga gato ndionga ya Safaricom na mwago yo kamuni. Kambuni ya waraniria ya Safaricom muthenya wa imunthi ni umbite kwigwa igikinya cukuru ya secondary ya Charuru ira interecha tiganeici gukurukira mubango wiyekene ta pamoja initiative uragomba kwigwa gukire mantuma mathomo na araba umbite kwigwa bakire cukuru eno into bia laboratory bia nkuruge chiringi milioni 1 bila bikomba kwigwa bietetheria mantuma egene na mathomo mono ma science na ararimo bara bathomithagia subject ino kire cukuru eno bakuwi bara ina kagita kaumo mono indi mwankira gwinde bakego bena kagita kauthu gakurutana ana bacukuru eno mantuma science. Nafunza chemistry ya tunashukuru sana watu wa Safaricom kwa sababu ya kutusaidia katika shule yetu. Kulikuwa na challenge kiasi kwa wanafunzi wakati wa kufanya practicals na pia the likes of physics kukuwa na equipment. For now kuna equipment ya kutosha. Ndio arikaba Charuru bombekete kona lab apparatus ira most common ira bombeke utumira ki STEM the key one of the pathway ya simbihi ira yite ana iba komba kuboithe titration boya thai with the modern lab equipment igitendo aciari amwe na arimo bacukuru eno secondary ya Charuru bombete kwigwa bakithuchana nkero inene na bagichokera nkatho kambuni na Safaricom bakiuria aciari amwe na arito bara bamena cukuru eno nontu bakwa into taibi ende ibombe kwigwa bakiya kona bura mantu mathiete na mbere bwega na gakinya aciari bakiurwo tigira ibakureta na cukuru eno kende gakura kinya nkuruki babuthire mantu ameya na nkiromba antu ba ture Charuru parete ana ndene cukuru yetu ya secondary school Charuru kenda na beto bakamba kwithira baita na mbere na kuthoma mathomo ameya nontu bwa into bia turetari Safaricom muno bana Agustin Muthomi ura atumirite Safaricom Foundation ya turetera equipment nyingi sana cha over 1.2 million tiaritoa kenda bamba kwambiriria githomo kio ka sciences skuru njaro kabisa eteke ona interview haraka uwiretenia arito nende aciari na aturi betu na gwena confidence Charuru kambokurukia na kabwije bwega ni akene tutite thai mamu mathieta na mbere nterecha Charuru tiganeici kire kaunti ya Tharaka Nithi kambuni weno ya waraniria ya Safaricom iboko manite na ikundi mwanya bia ekuru kuma nterecha chuka kaunti wene Tharaka Nithi kire mubango kumenyekana ata wethesha mama na araba kuthieta na mbere na kurutana ekuru mantu mwanya makwibukiri kundi na kakinya gukire ngui ciao ira bathia na mbere na kuruta wantu kenda bakona agantu akubuya kire ngui ciao kurukira kambuni eno ya Safaricom. Kwa mkutano wetu wa leo tulikuwa tumekuja kwa sababu ya kushirikiana na the M-Pesa Foundation, that is Safaricom Foundation, since they launched the M-Pesa, kuhakikisha tumeanzilisha mradi wa wezesha mama. Wakiwa wana celebrate kuanzishwa kwa M-Pesa for the last 15 years. Tumeanzisha mradi wa wezesha mama leo na huu mradi utaendelea kwa mwaka mmoja kutoka August 2025 to July 2026 na hiyo ni kumaanisha hand in hand itashirikiana na Safaricom kuhakikisha tumeelimisha wamama wale wako kwa biashara za ukulima za kuendeleza kutoka mahali tumewapata na kuwainua juu. Inara kinyamu jewa mutindo na ukirimbe umbithi bajenzi barabethagirwa bekiri boda wanoba umbite kwigwa bekomana na kambuni weno kiri muthango na gukumenyekana ate mpesa sokoni kenda kurutanwa mantu mwanya megenie na bura bakemenyagira rera bakuwa bakiona mutingo bekiri bikibiki na gakinya mantu mangi megenie na kuithia kamuthithu kiri Safaricom. Big kwa bodaboda ajali utokea ni vile wanaweza chukulia vile ajali ikitokea na pia tukawaambia about safety inaanza na wao vile waanze kuvaa helmet hizo vitu zote na pia wakinge watu wengine kama vile wao wanataka kuishi. Pili tuliwaletea M-Pesa products ambazo zinawafaa wa watu wa bodaboda na pia wale wajenzi wengine ambao wamekuwa katika hii forum leo ambayo imekuwa ya bodaboda forum. Tunawaambia kwamba pochi la biashara iko hapa kwa sababu ya biashara yao. Wasiweze kurivasiwa pesa kwa sababu tumesikia feedback mingi kwamba wakitumiwa pesa na customers zinarivasiwa. Lakini ukikuwa katika pochi
hapo hakuna pesa inaweza reversiwa. Kiripotera ndoto cia Weru, Mbita wa John Thiga.